Ensa na Eyemo mwancho murigere bigataseni kia Ndizi TV chitariki 12 cy'umutinyo gatatu mwaka w'ekiri 2023 nire nagosembere nga kogenda tokaba gukwegokia korwa ritukurenya tokaba ligo chaka anene kubatikana nemeroberi atogenda tokaba kwariganiria imegataseni kia Ndizi TV chinse 24 cheri tukokwenike ngatonyera ko togoseme kumanya na boigo gokogokia nago kwarigania senchira bene unyare koba amona inche ososange amona inche meya mangana Amayia Ensa Eyemo nganyare koba gwatika kuruchinsemo ao imena isiko yorogongorwa Gusii na boigo Kenya oyo kwarigania litalia ngoro kwa Josphat Hamisi ngoira nanda sekero getari gatambelinde togendera koba kumanyania amange Niko ya chaka korwa ase county ya Kisii anene korwa ase omochie onyamache ase boigo abalemi bekemerigie chae besokire na boigo koerera amakongu amanga ibagende tukoba gwetera anene chika kibagendete amono bulemi obubwekemerigie chae bagokwana ase ensemo ya nyamache omonyakerogo bwe factory ya nyamache nigatebire abalemi bibanyare ko bakoerera mange ayibakunyara ko bagwetera gati yabo anene chigali chikoba chikonyorwa kurusia echaya chitundubali ao omonyakerogo oyo nanyara ko bagakomerana amono musaki oitobwa mangana milrere mumanyi na boigo kusanga amona intwe orobotiro kubwatia Erio gukinya uchumi bunensende onsi inse ya Kenya nigo erenobonda bwaye ase kemeligie chae mono ase orogongorwa Central Kenya Rift Valley nechinse mocho orogongorwa Nyanza ase Gusii erebosio ase obosimeki bwe kemeliekyo omo chairman bwe factory ya nyamache Abel Nyamichaba nigo airali bagalia bene na gukwana negetaseni kia Ndizi TV ase aerera abalemi igorie chae negetambukiro bayimukiri elio koene kyabuna abalemi nkonyora bale echae enyinge tuabekire program tukaanza tukabeke program echae sumekwe ndubuate nasali nyamache ya isire koba egusumekwe ngakiye bune mbulego ndubuate nasali yende echae nyansongo nere rabe tayari nere guchigusumekwe ene ntubuate umupango bwoko luweke nasali yende mbule yo mutinyo kane ase akuruku motonto yagere heli ya nyangitima ate chache zone ase elected korwa tibuat chai reta korosia ende ndo chenga bali baito banjire ko bamunanjo nigo boigo atebire echai nero enya ase china salichabo ilia ebwate ogotora kore igoro gekore ngani wanerie nkoro gocha ase abalemi bensemeyo ese ngenje chai tuasumegete bali bibabwate korukare igere kiloni kiria ekameri kirie kibi kitabwati kiratiri omutoyo omubuna bonega aso mwaka igokorwa enusu kilo omwaka enusu kilo mutoyo lakini ndobwato yokoru 3 kilos kilo isato aso mwaka mutoyo no tutagete eye minute ngotu are emeteribu kilo isato ta eneribu tatu kilo ogokorera omwaka bona iga twakorire package ye ischaya ito ekoniwa kigramu 25 kigramu 50 kigramu 100 ngekora twakora iyo abalimi abange baitusa bakunywecha abantu baita abange na mapata inse wono bairereye kuguruguru 1 kilo haba kilo bakunya na igon toko make biashara digatoro sieji chinka eliegero monta konyora siringi 20 ogoro nonyana boigo nigo airera gati emechando elia bagwetera buna abalemi gati yabo oboibibwe chae kurwase chitundubali asate bambabeka emeroberio emekeranu ase ogopima echae yabalemi mokongumbu arengo oboibibwe chae kurwasa ba karani bakurukulo chitka assistance lakini toikaransire tuagambire nabwe twancheranire tukareta kira kirichinya kiri kitarigo kubetwe bitene mesumari kianze gopima bobe igona kiyakogera tuabekire emekakati yuko korega siamo
iriegere factory yetu enyore faida abalimi banyore kibesa kikieto bonus ikieto asyo bakubika muguko basomeri abana abalimi baitege nduke ekoraba cyanda n'ikibesa kinke kiagera abalimi batiga usumeke cyae baganda kuri yemete meringam babeke cyae bone bintebi na bitoko batenga ki bono Rusia ecyae ne biasara. Kuripota ya Egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mbia muno omosaki tuwa mangana Mildred Momanyi asoroboti oruo asenchira yobo ikirano togosuka mutwe omurai bwense Dr. William Ruto nigo atebire serikali ya yabo atetirichiko chinga kibare gochora ekyombe kyabarai bali boigo bagochikoba bakora obochori bwa commissioner bekyombe kyobochori nechimbebe IBC kubwatekana na Ruto nigatebire serikali yenyalite koba kubwatia anene ekatiba goserichikelio ngari yenyalite koba likonana koyakwana ya imeya county ya Tharaka Nithi. Ruto boigo nigo atebire ababwatani balibo bomobwazimio nigo bali nobosibole bokora okorobekana chinga kichonsi chiribaganetie boigo nigo atebire chinga kichia siasa nigo cyanyalite koba chigoita aukare na boigo serikali yaye bono nigerereti kuikirania amagani ao anene chira yenyalite koba ikoliera abakenya roboti oruo asenchira yoboikirano. Mambo ya IEBC, ile kamati ambayo imetengenezwa ya IEBC imetengenezwa kulingana na sheria na katiba ya Kenya. Watu wa law society walilete mtu wao, watu wa dini walilete mtu wao, watu wa bunge walilete mtu wao, public service walilete mtu wao, political parties walilete mtu wao. Mimi kazi nilifanya ni kazi ya katiba na sheria kuhakikisha kwamba mimi na gazeti hiyo jopo ambayo itatafuta wale watakaosimamia IEBC ya siku za usoni. Tumekubaliana na nyinyi mnaweza kufanya maandamano mkitaka ya kwamba taifa letu la Kenya haiwezi kuendelea vile hawa majamaa wanataka tuendelee. Wao walitumia kifua, kimabavu, vitisho na mambo yale mengine yote, wananchi wa Kenya wakakataa. Wakaenda pale Bomas na watu wa National Security Committee kujaribu kupindua maamuzi ya Wakenya wakakataa. Wakaenda pale kotini, wakajaribu hiyo mambo yao kule kotini, hiyo mambo ikashindikana. Sasa wataweza kwa maandamano kweli? So, wacha tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niwaulize Wakenya wote tuungane. Mimi vile nimesema tuko tayari kushirikiana na viongozi wote wa taifa letu la Kenya. Wale wa serikali, wale wa upinzani, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Tugutigana na roboti oru murai bwense Dr. William Ruto boigo oyo ore goseo mokonyi bu murai bwense Rigathi Gachagua gagukwana asumusangirekano yo nigo aenekeiri abakenya bune serikali ya Kenya kwanza teri guchikobage kubwaterana amono bo mobwazimio asikerige gotebekana na handshake kubwatekana na Rigathi nigatebire serikali yanyalite kobage kurwa obogambi chinga kichanyare koba chigweta nigo yanyalite kobage goichoro no bokurumi na boigo koira enibo enyinge ya serikali ase obokoreri ibwa bantu bene. Kenya wamepora, hakuna kitu imebaki. Nilisema pale Kasarani tumekuta empty coffers. Tukirudi na rais tukiwa kitini hata coffers wamebeba. Sasa ati wanapiga kelele ati maandamano, ati wauzie huyu rais uoga, ati awaite, ati waletwe wa handshake. Hiyo mnaweza kubali? Rais hako hapo wacha asikie. Mnaweza kubali? Wewe mzee ya maandamano, piga kelele kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ujue hata ukipiga kelele mambo ya handshake hakuna. Na hata ukijaribu kuletewa mlango ya nyuma kwa rais, mimi niko pale kwa hiyo compound nasunguka hapo. Hakuna. Wewe ukae huko tukupatie kiti ukasane na sisi. Tugutigana na roboti oru boigo nigo obo mobwazimio ubokora wana Raila Odinga lituko lya rero
bwanyareko bwogoikerana ime county ya Mombasa ase banyareko bagokora anene chi campaign ase chinsemo ao bagokwana ime ya nsemo ya Likoni Raila nigatebire obomo bwazimio mbolene kerenga gyogoikerania amagani ao ya Kenya boigo Raila nigo amochirie serikali ya Kenya kwanza ase atebire nigo ya ireire ogokonga kwa obogimana boigo koirera ogokina kwa magori anene yebinto ao ime ya orogongo rwa Kenya. Raila nigo atebire obomo bwazimio nigo bweriganirie anene eliogoikirania okorobekana okonene kwa murembe okoranyareko bagokorekana chitariki 20 yomotenyoyo kati ya bali banyareko bagoikira na nseme ya Likoni Martha Karua na boigo Kalonzo Musyoka oroboti oli gotwaliganirie asenchire ya bene nere Evelyn Osero. Obomo bwazimio la umoja wa Kenya bokorawa n'umuraibo mu Raila Odinga omukonyo ye Martha Karua Kalonzo Musyoka egatia baraibande nigo ritkoria rero baikirana ime county ya Mombasa n'inchire Eyemo yo gokora omusangirekano yo kwamireria serikali ya Kenya kwanza gokwana chinga kya umirana n'ababwatani bobo asensemo ya Likoni ime county eyo nigo ateba buna oboibi asobachore bonene bwo mwako etanigo bwarokane egento bagenderete korwania obwasio kuborokane. Wakifungua sava utaona vile kura ya Mombasa ilibadilishwa. Hapa hawakupata zaidi ya 20% Mombasa. Gokwana chinga kiecho mugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir nigateba tibago chegokira chinga kya Bakenya bagenderete gochandika. Ikiwa viongozi watanyamaza kimya wa Kenya ambao haki ya Kenya ni yao wana haki ya kuweza kuzungumza na kuweza kutoa dukuduku lilioko ndani ya roho yao. Chinga kiecho ni gabara ya ubekira naso musangirekano bwa masabo ase kanisa ya Shalom Miracle awase umuraibo mobwa azimio ateba buna obomo bwombogendrete korwanera oboene na boigo obosibore bwa mo Kenya. Wote hogopi. Wako tayari kulipa chochote ili haki na ukweli ionekane. Chinga kiecho nigo abaraibande gati yabo Martha Karua na Kalonzo Musyoka bagania Bakenya ko babatoereru na ko baenekeria buna weka baibe bakubarwanira eria maonchererio abega kororokana. Wacheni tuungane pamoja tusukume watu wa Mungu wawachiliwe na Farao. I want to tell fellow Kenyans, stand firm and see the salvation of God. Umusangirekano monene nigo bayo ira sensemo ya Likoni awasi bagenderete kugikeria serikali ya Kenya kwanza anene usogo taikirania amaganio ya bananchi gokwana chinga kiecho Raila Odinga nigo amugikira waziri boborendi we Kithure Kindiki na oteuna atago cha komogosani garage kogendera kurwanira mo Kenya. Kuna yule jamaa anaitwa Kindiki ananitisha mimi ati Raila mpaka ajihadhari sana ati atuete chukuliwa tumesema katika katiba ya Kenya sasa waziri hana mamlaka ya kuamrisha polisi. Waziri hawezi kuamrisha polisi. Polisi iko independent. Sawa. Gokwana chinga kiecho Raila nigo amoche serikali ya Kenya kwanza askiri agoteba buna no kungaina ba Kenya anina soko iyeria amagori yebinto ekerobo gima bogendrete gokonga. Juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Wameputulia ushuru bilioni 50 na kitu ambaye haitalipwa. Lakini bei ya bidhaa ambazo zinaletwa hapa inakuwa juu zaidi kushinda ile ambayo inatengenezwa hapo kwetu. Nekera baraibande bagosereire na oteba buna goika serikali ya Kenya kwanza ebege goikirania ariaga neira saba Kenya gosonya tadibo barua bisi. Hapa pwani wote muje mpaka Nairobi tubadilishe serikali tuendeleshe vyamba ili ndiweze kujiokoa ama namna gani? Raila nigakora soko ine kiabuna na chikugenderera kurwanira mo Kenya wika maonchorero abeire gakororoka na imense ya Kenya erio kwene kiabuna ba Kenya nigo bamete obogima bororo. Yani wa Kenya
ndio wako na mamlaka katika Jamhuri ya Kenya. Wanaweza kutumia hiyo nguvu na mamlaka wao wenyewe au wanaweza kutumia viongozi ambao wamechagua. Goripoti regeta seni kia Ndizi TV, area tariane Evelyn Osero. Mbiamono omosaki oituwa mangana Evelyn Osero asoroboti urua senchira. Yobo ikiranu togosuka mutwe omonongeri omanene bwe bunge enene Moses Wetangula nigo aburiria abakenya abanyareko abatoereru ekera eserikali ya Kenya kwanza gende tokobage kwirigania eri guikiranicira abanyareko tokobage kuriera abakenya chinga kiche campaign okwana yali tukuria rero Wetangula boigoniga mochire bo mubuli bwa Azimio asokorubekana ukonyareko bokwariganiwa anene chitariki emerongo ebere chomotenyoyo. William Ruto as our president has not rolled out any single budget ya serikali yake. He is still working with the remnants of the previous regime's budget. Budget yake ya kwanza itakuja later this year. Then you can be able to judge whether it's putting your money, your taxes in the right areas. Lakini wale wako na haraka mnawajua. Unajua mtu akiwa mlafi hata kama sahani yake imejaa hataki yako ikuwe na kitu. Ameweka chakula mdomo imejaa but his eyes are on whether you are also eating or not. We must give the winners time to work. And we have said as Kenya Kwanza, if they win, we will support them. If we win, we expect nothing less from them. Hiyo ndio siasa, hiyo ndio demokrasia. Nataka kuomba wananchi focus on regenerating our country. Oyo no morogeri bwe bunge enene nere okorokwa Moses Wetangula soroboti urwa sinjira boikirana togosuka mutwe omowaziri w'oburendi bw'imeki Ture Kindiki nigo arure chinsa emerongo ebere na inyago chia saba menyi abamenyete ase amagoko imeye chinsemo chiri chia Samburu Turukana na Baringo banyareko bakonganya kurwa chinsemo echo eliokoena na abanyanyimbo chinga kichiraisi elinde banyareko bakora operation ase chinsemo echo korengana na Kindiki nigo atebire abange baba begwa abagendete koba bagusirio murembe ase chinsemo echo nigo bagenderete koba bakomenya ase chinsemo echo chiamagoko. Terror gangs of highly radicalized bandits have continued to challenge authority with an incredible display of impunity, which is unacceptable in a constitutional democracy, and any person found therein from Monday 13th March 2023, 8:30 hours, will be treated as a suspect of armed banditry or as a suspect of aiding and abetting banditry or as an accessory after the fact. Everyone must get out. Togotigana na roboti ruo mawaziri w'oburendi bw'imeki Ture Kindiki togosuka mutwe omowaziri anene w'ebyombe Simon Chelugui nigaburirie ebyombe imeyense ya Kenya binyareko bikubwatana na bwigo kwenekia ngabyanyareko babigwikirana amaganyo ase chichiro gagukwana ase enyomba ya KICC asanyareko bagakomerana anene nakababwatani abekyombe kya Kimisitu Sako Chelugui nigo boigo aganirie ebyombe binyareko bikogendera kwelikia na kulikia abantu abange elinde banyareko bakwira chiloni chiranyareko bachiko bakonya ase amaganiabo akeralituko. Sustainability of your SACCO is much more important than a one-day dividend payout. We are moving and mobilizing with the formation of government, establishment of this standalone ministry of cooperatives and MSME. The cooperative future is bright. You should be able to make provision for capitalization of your society, of your SACCO, so that in case of challenges and pandemics like COVID that came, the drought that we are going through, your society, your SACCO is not affected.
The ministry will continue to strengthen commodity cooperatives to upscale value addition and agro-processing. Our SACCO as Kimisitu, we have got active membership which grew by 15.5% to 10,492 members in the year 2022. The total asset base for the SACCO increased from Kenya shillings 8.5 billion in 2021 to Kenya shillings 9.162 billion in 2022. The key achievement for the SACCO, which are very notable in the financial year 2022, one is to hit a billion mark in terms of the revenue actualization. Togos kamotwe ababuatani na barai awe kiama kelia kia NC nigo baenekeirie ababuatani babonge kiame kionge buate chinguru na boigo tikeli tayari gucheko bage kubunwa na boigo kubwaterana na obomobolia bwa Kenya kwanza kago kuana imeyensemo ya Mombasa omonteneriwe kiama ekyo isatimami nigo boigo aganirie anene omoriki omoneriwe kiama kia UDA Cleophas Malala anyare kobaga tigana na siasa anene vyama na boigo anyare kobaga kwenekia buna serikali ya Kenya kwanza yanyare kobaga ikirania amagani ochia asaba Kenya au yanyare kobaga kubalira chinga kichiria che campaign. ANC will remain an independent party. We are not going to fold our party, and if anything, we are already now planning the way that we shall rejuvenate and strengthen our party from the grassroots level. We shall soon embark on registration of party members. Kwamba chama kiko imara, ile mambo ilikuwa inasemekana hakuna.